oni odrede svoj velikodostojnik. Pitam vas kao građanina, šta mislite kao građanin o takvoj mogućnosti? Da čovjek koji je imao svoju ulogu u ovim događajima posljednjih 15 godina bude poglavar, crkveni poglavar pravoslavne crkve. Vi znate moju razmjenu pisama sa gospodinom Amfilohijem i znate šta mislimo o čitavom to. Mislim da smo tu jasno rekli jedan drugome o svojim karakteristikama. I on je vama rekao šta on o vama misli. Da, ali u svakom slučaju mene kao građana, u stvari prije svega, ne mogu tu da izbjegnem odgovornost i predsjednika Skupštine, interesuje da se ono što se desilo u Ustavu 1905. vrati u Crnu Goru, to je da Crna Gora ima svoju autokefalnu crkvu, da je to Crnogorska pravoslavna crkva i da oni odluče ko će biti. Ako bi u tom silnom praštanju koje hrišćanstvo posjeduje i u tom silnom smislu praštanja koji je osnova i hrišćanstva našli i te modalitete, to nije stvar za nas iz politike. Za nas je bitno da postoji pravda, vraćena pravda od 1918. godine u Crnu Goru i za nas je bitno da ta crkva ne bude crkva usmjerena na rušenje države Crne Gore, ta crkva koja oponira trajanju države Crne Gore, ta crkva koja nosi državu Crnu Gore nekome drugome na pijadelu, ako tako mogu reći, da ta crkva bude lojalna svojoj državi, da bude lojalna evanđeljima, jer i tu je bilo problema. Propovedi nisu bile evanđeljske, nisu bile bogougodne, tako da je to ono što je naš cilj, da bi se time u Crnoj Gori smanjila tenzija i smanjile podjele oko te stvari. Vidjeli ste da je nova zastava danas sam komentarisao, dobro da je crvena i da je za zlatnim obrumom kako smo mi napravili, a mi se čini da taj orao nije orao Crnovića, nego nekim palavestrin bijeli orao, modifikovan orao Crnovića je prvo sa 2 krune, ta nema 2 krune jer je tada bila jasno podijeljena teokratska svjetovna i duhovna vlast. Taj orao je raširenih krila i u stvari je Crnovića orao bio osnov za naše gola na zastavi zlatnog sa raširenih krilom, naravno grafički modifikovanog, ali je to bila heraldika. Ali dobar je korak i to se uvijek ohrabrio. Sjećate se da sam pozdravio i ustajanje mitropolita na crnogorsku himnu i zastavu. Uvijek će to tako biti. Moramo biti pravični i smisao našeg posla je pomalo misija. Kad bismo gledali, kad bi moja partija ili ja gledao na to što je bilo 90. naš posao je misija da širimo krug onih ljudi koji se priključuju našem vjerovanju u Crnu Goru. Ti ljudi su, znate, i sami opasni, ti koji su misionari, koji imaju misije. Ali misije u političkom smislu. Niste vi u tom smislu. Ali smo samo podsjećam. Sasvim suprotno. Nama je želja da Crna Gora bude jednako svih, ali da svi budu, naravno, na isti način obavezni prema Crnoj Gori. Nama je cilj da se širi to vjerovanje u Crnu Goru i upravo to jeste naša poruka i odnosi se na gospodina Amfilohija, odnosi se na sve ostale. Želimo da dođu, nećemo ispitivati, imaju svi pravo koji se pokaju, koji dođu u naručje Crne Gore, jednako pravo na nju i to je svrha našeg bavljenja politikom i našeg vjerovanja u Crnu Goru. A naravno, vrijeme će svakome dati zasluženo mjesto, to je za istoriju. Na nama je da broj onih koji će biti potpuno privrženi Crnoj Gori bude što veći, a znamo da imamo tu podjelu koja je ostala posle referenduma i želimo se taj broj onih koji Crnu Goru ne osjećaju svom punoćom smanji. Mi smo pomenuli novi crnogorski ustav, da li će se taj ustav